Da vi samo znate koliko ja vama pokušavam snimiti ovaj video. Dobrodošli u novi video haul. Hajde da krenemo prvo ovo da mogu da sklonim više ove stvari. Jer me muče, psihički me muče, ne mogu da ih sklonim dok vam ne snimim, ne mogu da snimim, ne mogu da stignem. Ma nema gdje me nema, Hanči je trenutno tu sa mnom, ali ne možete da vidite, ubrzo ćete. Prije svega da vam kažem što se tiče Temu haula, tu nisu sve stvari koje smo kupili. Dosta stvari smo dobili kao poklon za reklamu, ali ja hoću da vam pokažem iz razloga što će ta reklama da se vrti na Instagramu mom i Erminovom, na YouTube Shortsu, na TikToku, pa bilo gdje vam bude lakše, možete da pronađete kodove i da izaberete šta ćete sebi da uzmete. Na koji način to funkcioniše? Ljudi ne mogu da shvate da ne možete vi izabrati 5 poklona, hoću besplatno to da dobijem. Ne. Vi morate nešto da kupite da biste dobili poklone, tipa ukucate taj kod, evo nek je moj kod 3 slova i 4 broja. Kad ukucate taj kod u pretraživanju gore, izbaci vam te poklone i vi izaberete recimo 4, 5, 6 poklona, ne znam tačno koliko će biti, tu me nemojte držati za riječ. Kad izaberete te poklone, traži vam da napravite narudžbu minimalnu, nekad je 40, nekad 60 maraka, mislim da će ovaj put, u stvari neću da nagađam ništa, da me ne biste dole u komentarima razapili ako kažem više ili manje. I naručite to, recimo, svakako vam trebaju 3 haljine, naručite te 3 haljine i dobijete 6 poklona besplatno. Ja sam to već radila prije ovih svih suradnji i stvarno dobijem poklone koji su tako kvalitetni. I svaki put kad mi se ukaže prilika uzmem tako besplatni poklon jer ću svakako nešto da naručim. Tako da to vam se baš isplati. Nego kaže, neću kad moram kupovat, vidite. Vi ćete svakako naručiti stvari, svakako ćete kupiti. Bolje vam je da uz sve to još i poklone dobijete. Tako da mislim da je super stvar i sad da vam pokažem, mislim da će vam se svidjeti te stvari. Prvo da vam pokažem nešto što sam ja oduševljena i što tako volim. Staklena ova, laka. Staklena čaša za kafu, debelo staklo, ono što podržava i toplotu i ledeno, tako da ja sam probala na Slovrelu kafu i pobjegla iz kuhinje da vidim hoće li pući, iskreno. I nije pukla, vi nju možete piti. Možete skloniti poklopac koji je plastični, staklena je slampica i ova čaša. Oni ovo zovu iz čaša sa 3 dijela. Čaša iz 3 dijela, nemojte misliti da su to 3 čaše, nego je čaša, poklopac i slamka. I može se isto piti, samo malo. Ovako otvorite i pijete ovdje. Samo ja nisam, pošto sam puno šlaga stavila, pijem na slamku. I super su praktični jer meni Rejan zna, uzme kafu da mi donese i donese mi ovako. I ovo kad ima poklopac nima gdje da se prospije. Ali zato mogu ja prositi. Ja za puta uzela sebi, većinu stvari sam uzela za puta jer sam svakako kontala te stvari izabrat, kupiti i desi se ovo, ta reklama, tako da. I ova čaša, važi. Ona se počela svađati s onim igračicama što je stavimo na Bjorn. Znate koliko se svađa s njima? Da vam pokažem sad ovako. Znam da vi volite izbliza vidjeti ove stvari, tako da ću ja ustati da vam pokažem. Neće da mi se fokusira, ali eto vidite, plaćna duga slamka. Ovo mi je sad se brašno prosulo, tako da znate šta je po ovom. Poklopac, plastični, super je. Vidite, može se ovako, može se izvući. Da bude, da operete. Kada hoćete slamku da stavite, na ovom je okrenuto. Kad hoćete da skroz zatvorite ovako. Ovdje ja sada probam Hanu da uspavam. A možete ovako piti bez slamke. Sad ću ja Hanu spavat, da vidimo će spavat. Ona bi trebala da zadržava toplotu i hladnoću. Ja ne znam da li je zadržava, moram probati iskreno pa ću vam javiti. Ali ovako lijepa i slatka pravo. Uzela sam za nju i torbicu, sad ću vam sve to pokazati. Stavila sam da spavaju, sad ćemo da vidimo koliko će to trajati.
Ovo će sad da vam smiješno izgleda, ali na Instagramu možete vidjeti. Nego je ispuhala, ako ne pušem, slomina strejan s ovim iglom. Vidite, ovo je kao kaktus. To kad se fino napuša, ovo se ispravi i pluta po vodi. I kad to pluta po vodi, imate 3 kruga i njih se mora fino logično napuhati. I bacate i gađate na kaktus. Ovo je super igrica, mislim da će biti rejano zanimljivo. Ono nekako da imamo neku stvarčicu skupa svi da radimo. Ja u ovo nisam vjerovala iskreno, jer nije mi djelovalo baš kao da može da povuče bilo što ovaj usivač. Znate kako ono kad online kupujete, da se razumijemo, mi moramo kupiti pravi usivač. Nikako da kupimo onaj plavi, najvjerojatnije ćemo Samsunga, nešto su to mi svi preporučili. Ali sve nešto preče od prečeg. Dignem pare za Samsung usivač, potrošim ih na ovo. Neki dan doktor bilo 200 maraka dala, u koji sam digla za usivač, na primjer. Uglavnom, i ovaj će vam biti na poklonima. Imaju 2 brzine, da vam ne palim sad zato što djeca spavaju. Uz njega dobijete 3 ova filtera, vidite. To je taj usivač. Ja vama snimam sad onaj prvu narudžbu, Ermin mi donosi drugu, tako da ću krenuti sad od ove druge, jer zanimaju nas ove jedne letke. Što snimaš? Haul, damn. A da znate imate na glovu sad damn. I ja sam im zvanično prvu narudžbu napravila. I mislim da je momak donio na onom biciklu da sam znala. Ti je prvu narudžbu napravila? Pa dodali ih sad za vikend, ja jutros odmah prvu narudžbu. Pa mislim, moram. Sada vidimo fioletice, jedan mlin. Miša malog. I naručila sam i ovo ljepilo za drvo. I naručila još 2 velika ljepila i ta 2 velika nisu bila. Bilo samo ovo malo i dole peni u neđarčima. Poslali su ovu, znači kad mi je donio na vrata ovo, ovako ja stala kontam, znači, nismo mogli otkazati narudžbu, nema veći dio narudžbe, nećemo ti ni slati, znaš. Moram se dodati. Pa dobro, ja sam platila dostavu. Mogu i ono. Ne, ja sam platila dostavu, kontaš, nije meni to. Nego što me niste nazvali, dajte mi neku zamjenu, brate dragi. Znaš kako mi tamo kort, kad god nema nešto, pošalje mi nešto drugo koje je istu cijenu, isto sve. Znaš, nego da te skinu s dnevnog reda. Isto fioletice. Da ne traži, sad ćemo da vidimo. Moj Ermine, samo ne smijemo veličine izmiješati jer sam ja to sve u bocu računala. Pa ne mogu. I sve što smo izračunali, sve što se ne bude slagalo i to sam kriva isključivo gospođa Potrak. Ja. Ali si preuzela odgovornost, tako da... Lako je kriviti one koji rade. Pogrešno sam čak i otvorila. Vidiš ti, ne da on mene, znači, neće da me pokuju. To ti je tako i u poslu najlakše kriviti one koji rade. Jest. Oni koji ne rade, sve se plašiš nešto da im ne kažeš. Jest. Da ne slučajno još više ne radi. Još više ne radili. Znači, to sam upravo krenula reći. Najgori smo oni koji ne radi. Ko radi može pogriješiti, pa i kad pogriješi kažeš mu. Ja sam najviše voljela biti mentor. Ne znam zašto. Uvijek sam ja sam imala ja dobrog mentora, moja Smir i znaš ono nekako, vidjela sam koliko me posjećeno svemu. Isto ti je. Da ćemo da vidimo, jesam nešto oslabila čovječe. Rekao bi čovjek, djecom ćeš ojačati, Boga mi. Kako ti to funkcioniš? I vidi ko fol kao neki ono... Sekundicu da ja vidim, ja se bojim ovog klopca da mi ne zaglavije se i onda neću moći nikako da sklopiti. Vidiš, to se uklapa ovako. Vidiš. A ja hoću da ih uklopim ovako. Molimo Boga da može. Ne može. Morat ćemo ipak ove lomiti. Ali nećemo sve morat lomiti, samo jednu ćemo stranu morat lomiti, vidiš, ovu. Odlomaka sam meni ovu jako. Pričala sam im za temu, obavezno nas znači zapratite na Instagramu, na TikToku, na tamo i pratite to. I objasnila sam im kako funkcionišu oni pokloni, da ne bude, ja ne mogu da poklon. Jesi šta naručio? Pa nisam, pa šta nisam?
Pa još ja da dajem pare i da dobijam poput. Joj, šta je ovo? Znači, letvica sam uzela, pa mogu čitavu zgradu opremiti, ja sam letvicama. Da, samo mi molim te snima, mi izvijem, ne bi ga snarijima. Dušu moja sad se posla i biti pred. Plastična je. Bolje što je plastično. Plastična je bolje što je plastična jer imamo jednog dečka koji je jako brz. Ove, ne znam da li da ih sad otvaramo, ovo smo uzeli, ovo ide Final Touch, to što ide kod Ermina logično, to ide u to. I ove su ekstra. Ima raznih veličina i oblika i svega, ali eto nismo ovo. Neću ništa od ovog otvarati, jer ovo ako otvorim to ode. Gdje smo to rekli? Ovdje, ide na ovaj, da, pa dobro, to će vidjeti na, vidjet ćete to ne na ovom kanalu. Vidjet će na zajedno, ja ćemo zajedno, tako. Ja objavit ću mi zajedno. Gdje su lijepe? Gdje su lijepe ove, malo boje u ovu. Ja, možeš tako. Da malo boje u ovo stavimo. Nekako smo već na bijelu bile fantazija kad su došli, onda sam ih gledala danima i... No. Što su lijepe. Ne znam će li oni pomoći ovako vidjeti. Što neće? Da. Joj, ako se banda probili kad pohara ovo sve. Hajde pogađamo šta je ovo. Ja ne znam. Kako ne znaš, znači LED lampe. Mi smo poznati po LED svjetlima u kući. LED lampe. LED lampi smo, to su sve LED lampice. Sve ćete moći vidjeti narednom klipu koji ćemo zajedno objaviti. Da vam sad ja nešto specijalno objašnjavam, ja ovo gledam i ne znam što je. Gdje će, šta će, ovo ću ovdje bez veze i ovo smo isto za sliku. U stvari za slike, da se može okačiti. Niko nije razmišljao kako ću mi sliku okačiti, a ovo je razmišljala Deloza. A znaš šta je? Ovo su one što se zalijepi. Neko nije razmišljao, neko sam ja. Da li ste vi čuli da sam ja to rekla, Jan? Pa rekli si da neko nije, a da je ti. Ja. Ja ne znam da ima nas još ovdje koji razmišljaju. Rejan razmišlja punom parom. On mnogo razmišlja. Ne razmišljala sam sigurno. Ne razmišlja ono sve, vjeruj mi. On je mamina duša. Naručili smo Rejanu veljšku novu, kašiku i nož je oštar moć će rezati. Peri pa onda. Da. I nož, jer izrazio želju da nožem reže logično dijete. I hoćemo da ga fino naučimo i da mu pokažemo kako se to koristi. Bolje nego da mi krijuć uzma noževe i da onaj... Ovo ću vam pokazat. Joj, ja sam poznata po tom budala. Ovo kako kablove da sakrijem s ovim naljepnicama. Ja uporno naručujem dok ne nađem odgovarajuće. Evo još letvica, ako ste se pitali da li je to sve. Ne, nije sve. Znaš da sam imala komentar da se prirodnije ponašam na svom kanalu na Donatlim. Ja sam gdje istaknujem se životom ranjenom dušom. Ovo je tako dobro, znate kako, ovo mi je otkriće. Ovo je za USB kabel onaj, a ovo su nešto se ne znam to. Stavite baterije 3. I ako hoćete neke lampice, ove LED, negdje gdje nemate utičnice ko što smo mi na ove police, stavite ovdje 3 baterije, uključite jer skoro sve se pali na USB i onda to sakrijete, vidjet ćete, fantazija. Ja crne narušila da mogu staviti na ove gore police da se ne vdije. Tako da, baš sam ovo... Nisam znala da postoji, a razmišljala sam joj kako bilo dobro. Ja razmišljala sljedeći put ušla u temu, ono izbacim. Temu i ja smo povezani. Srcem, vjerujem. Dobila sam zapravo korištenje temu. Nema veze, mene će zvati da mi surađujemo. Slaće oni meni kako god. Ove USB sam naručila zbog kamera, imamo jednu, ali mora se ovo imati, pogotovo za puta rezervni. Ja to sve znači. Ako se ja pitam, sad ćemo to da isto. Sam nešto.
Ja sam ovo još jedno. Znaš na što mi liči ove LED lampice i letvice? Kad sam krenula ono na vikendici otvarat one naočare, sve istije. Jesi. Znaš? Ne, hefterca. Ja sam se opet... Ja bi mogla sad biti majstor na piku za sve i svašta. Znala bi svašta da uradim. Što sam mogla sebe sad. Znači, totalno nisam razmišljala. Ne smijem, pući će, čući se. Hajde, ovo ćete vidjeti u kuću sebe neka. I ja moram vidjeti kako se koristi. Paravani. Eto, ovo su kao bež paravani. Ovo je više siva. Dobro, pozadi su... Eto ti ugao i to. Ja, pozadi su crni, možda zato su malo intenzivnija boja. Slike. Ma ne bih ja vam ove slike pokazivala. Vidjet ćete to u onom kad budemo postavili s leticama. Po 3 slike u obje što idu baš su lijepe, ja ne mogu da se odlučim. Jedna sam Maxus naručila, druge sam slučajno stavila u korpu da odlučim i poslala narudžbu i došlo mi sve. Naručila sam ovo prstenje, moji slavi noktići i ove naušnice, sam pokazala naušnice. Uz to prstenje, vidiš kako ide. Bit ću kinđurena. Ovaj zvučnik USB onaj. Ali to ćete sve moći vidjeti detaljno na Instagramu. Ova za kafu Erminu, meni je ova veća. I ova lampica. Moramo skontati gdje ćemo nju jer se malo razlikuje od onih naših koji ste mogli vidjeti na Erminovom kanalu. Malo je drugačija, samo zato što je na magnet. Mada se i ovaj magnet može i zalijepiti i ubušiti. I nije na sredini. Malix je drugačija pa ćemo skontati gdje ćemo s njom. Ovo sam za puta uzela. Posadica za vodu i pegla. Da možemo da je spakujemo, da imamo jer nam se uvijek pogužvaju stvari, a bez njim ostanu veliku peglu od kuće. Ne znam gdje ću sa stvarima koje mi trebaju, a ne još pegle da nosim. Ova vata i LED lampica opet. Ovo ćete vidjeti, to će biti za kompjuter, isto kao nebo. Pokazuje Ermin na svom Instagramu, tako da morat ćete da vidite na Instagramu kod Ermina. Uzela sam ovu malo manje. Šta je? Ja rekao ja nešto humoristično. Vidite, ima previše ovih pregrada, ima i ova 2 srepeštom, ovo se može zakačiti ko torbica. Ima pozadi ovo. Ovo mi je super, uvijek ću staviti šminku da mi je na dohvat ruke u autu i tu stavim tipa pasoše ili one knjižice i te stvari. I super mi je ovo jer mi je ona malo velika crna sad da nosam, tako da vidjet ćemo. Ove 2 za vodu rejanu, mada mislim da će ih Hani biti zanimljive. Ja sam mislila da se mogu upaliti, ali ne mogu se upaliti, one samo ovako po vodi. Pa ćemo vidjeti kako funkcionišu. Ovo je predobro. Vidi papi što sam je naručila, jesi vidjeti? Da... Nilski konjić. Ničko. Šta je ovo? Šta je to? Rainbow. Šta je ovo, Ermina? Imaš dijete žensko, nauči šta je ovo? Unicorn. Nilski konjić. Ajmo on tukcaj nilski konjić, pa vidiš šta je nilski konjić. Naručila sam ove šeširće koji su njoj sad trenutno malo veliki jer ima malu glavicu, ali će joj tokom ljeta moći i ja moći joj tokom ljeta, pogotovo kad budemo na more išli. Vidite, ovo i pozadi. I ima ovaj ovdje da se zakači, da joj ne smeta. Rejan sam isto uzela jedan šeširć. Kupači njemu. Dole šorc. Gore ova majica. I isto šeširć sa kačkljeć sa ovim pozadama, vrat zaštićen.
ali mislim da ovo neće ne koristiti na bazenu, ovo će više koristiti na mor kad budemo, ali eto. Hančici, jedno ovaj šir za kupanje, kao da zaštiti svoju kosicu bujnu crnu. I jedan kupaći. Osvojit će plažu. Vidiš li ti ovo? Torba za kolica koja ima i kaiš. Ako negdje krenete, samo uzmete torbicu i furate. I dobra mi je jer ima za 2 flašice, za maramice, sve na dohvat ruke. I nije na rajfeš od ono, kad vam treba jednim djetom držiti jednom rukom, drugom ustima može ovo otvoriti. Zakačite na kolica sa strane, ono gdje su ručke i to je to. I ove 2 silikonske za cuclu. Unutra može stati kutija za cuclu, a može i cucla sama. Treba mi uvijek jedno da mi je u torbi, a druga da mi je zakačena na kolica. Baš mi mora biti na dohvat ruke tu. A kod nas nema ovako ovih silikonskih i ovo je super stvar. U spavaću će stajati jedna slika koju vam ne mogu sad pokazivati zato što je, previše se ono znaš, zato što je tamo urolana, ako je otvorimo, gotovo je rejan kad ustane. Nju možete vidjeti u sljedećem klipu, tako da eto, da imate nešto da vidite u sljedećem klipu. I ove 2 lampe će biti sa strane, prelijepe su i njih ćete moći uzeti kod poklon, tako da gledajte sljedeći klip, kod Ermina će biti ovo na profilu. Papuča Erminu. Ove papuče Erminu ne mogu. A ne mogu mi nijedne papuče. Ne mogu mi nijedne papuče, ne možemo da nađemo papuče da mogu, kao ovo je broj 29, 46, 47, 29 je ovo centru, koliko ovo? 30 cm je kao navodno, ali ne mogu mu proći gore, vidite kako je to usko. Tako da ove papuče trube, bez ih kupne, ali nema veze. Papučice za Rejana, koji mi je on oduševljen, ja ih morala sakrit da ih ne izgubi. Jer počeo mi je krit stvari. Ove papučice super su i samo je bitno da uzmete pola centa ili cenat veće, zato što ovo ovdje da ne žulja dijete, ali su baš dobre. Ja sam baš zadovoljna. I Hanji patike. Mora i ona imati nešto za neodjevne kombinacije koje sam joj spremala na polici. Ovo je sve za putovanje, da li ti vidiš to da sam ja bila jako ekonomična. Uzela sam ovaj ventilator. Tri brzine. I može se zakačiti na kolica kad bude baš pretoplo. Ono, ne mislim da ne puši u nju, ali da puši oko nje da joj cirkulira zrak, kako se to zove. Naručila sam sve papuče. Šta bih vam rekla za WC su ove papuče samo? Tanke, dole, nekakve, nikakve. Ali mogu se iskoristiti. Mogu za bazena da ih iskoristim, ono definitivno. Sad da li vam preporučila da ih kupite, pa kupite, pa vidite. Kamere. Još jednu smo kameru uzeli za svaki slučaj, pošto idemo naput, a 2 su nam potrebne, 2 nam super rade, ali 3 moramo imati za svaki slučaj. A nisu skupe, 57 maraka, tako da baš se isplati uzeti jednu još. Baš sam sad zvučala katastrofa. Nisu skupe 57 maraka, ono bac 57 maraka, kako mi zato. Sad kad vidimo preko šta sam uzela, koju glupost, zanesvijestat ćemo se. Vidite, kad izlazim vani djecom, da imam vode, samo ću da opustim ovaj još, da mi je na ramenu, ovako, i zakačim za kolica. Sad ljudi misle da na gluposti par dajem stvarno, a ovo mi je baš super da ne moram nositi torbu. Ovdje siće neke malo stavim karticu, duše telefon ne može stati, ali ono, mogu te osnovne neke stvari i imam uvijek uz sebe flašu vodi. Jer sam postala opsjednuta vodom. Eto, vidiš ljubav, zar nije divno? Pogledaj. Predivno. Sa džepićima, pa eto. On je baš zadovoljno što sam kupila. Ove 3
4, pardon. Zelena, svijetlo zelena, smeđa i bijela. Za jastuke. Premekane, preslatke i ova je ovako dezin kao što nam je i krevet. Ovo sam uzela od nekom je poslao na Instagram poruku, ja veze nemam ko, tako da nisam mogla da se zahvalim, otišle su mi poruke, ali eto vidim, onda gleda klipove, pa hvala na prijedlogu. Ovo da zalijepimo za kadu i da mi čuva onu glupu od kade, glupu ono crijevo što mi smijeka konstantno. Dobila sam je ušla 10 komada da imam na njih. Store, zavjese, još jedne jer će nam biti zavjese i u spavačoj i ovdje, odlučite tako, a oni paravan malo prije su za spavaču, a oni sivi koji su u spavaču, ne znam da li ste ih i kako vidjeli, će biti ovdje, tako da ćemo to da uradimo i odmah da prijeđemo i na ove. Ovo su one kao garniše, tačnije one, kako se to zove, šipka, jel? Što se pod vakuum stavljaju tako da se ne mora bušt. I stavila sam 3 da probam nekako iskombinovati. Ja sam svašta nešto kupila da probam iskombinovati. Bože, sačuvaj, ako ne bude moglo. Ali ovo baš jest istina. Kaže, što se stariji sve više... Ali kako onda ljudi... Kaži, slobodno, nastavit ću klip. Što se stariji sve više shvaćaš? Tako piše. Ide nam internet. Alkohol nije vrijedan toga, trening je terapija, priroda je lijek, mir nema cijenu, zdravlje, bogatstvo, prisutnost je moć, sreća se stvara kod kuće. Ja to da Kako govorim. onda? Samo budite realni i prirodni. Volite sebe i ljude oko sebe. I ovo sam uzela super stvar. Mislim, super stvar, vidjet ćemo kad probamo. Snimat ću, idem postaviti one u auto, sjedalce, obje fino, kad Ermin to se usisaj sredi. Imam želju da ih fino ja postavim, ne znam zbog čega. Sam nešto da radim, da izađem iz kuće. 4 ove na svaki prozor kod njih i zakačimo pelencu da im ne ide sunce. Majkina djeca, razmažiti ih. Sad da vidimo ovo. Dvolično čarape i Rejane Hani. Ove kratke čarapice sa ovim ispod. Kratke za Rejana, evo ima raznih boja, to dođe. Super je materijal čarapa, ja sam baš zadovoljna. I za Hanu male čarape. Sa srcem pozadnju. Sve su bijele, samo su srca ono. Evo rozo, plavo, žuto, naranđasto i ljubitosto. Sve ću ovo sad napravim da odmah spakujem. I USB-C ulaz imamo jedno 60 komada. Aha, za pedikir. Za pedikuru, jel tako kaže? Set i ova. Znači meni... Što je to? Za pedikir. To je baš dosadno užvo. Kako mi stoji? Otišao. Jel stvarno? Je stvarno. Oh my god. Ne vidim ništa. Čekam sočiva da mi dođu. Možda mi ne dođu, možda me izeznu, više nikom ništa ne vjerujem. 3 put sam sočiva naručila. Nisam plave i zelene i ove su providni, neke nešto mi za slike, to ne moram posjetiti. Ovo su ukrasi za papučica, ali ni. A papučice došle nisu. Uglavnom za kroksice sam je naručila. Imam neke ove kao roz su sve ukrasi. A dok taj paket? Poslanje. To znači još 10 dana. A Bog zna, BH pošta je preuzela, sve sam ti rekao. Kako misliš preuzela? Pa na sebe, znaš ono, imaš BH pošta, imaš transfer, imaš čak. Dok se dogovore oni... Ma bježba, oni vozači, mogu ti da govorim svašta. Potuže ih ljudi. Pa i treba da ih tuže, kažu
Zvali mene, nisu me ni nazvali, samo vratili u poštu kao nisam došla. Dođe dole, samo ti ostavi da moraš preuzeti, kao tražite na adresi, nisi bio tu, a ja u kući 024. Ne znam koliko ćete moći vidjeti, ovo je zaštićeno. A tad je baš bio bitan paket, baš bitan. Baš bitan paket, hajde ono neki, pa hajde čovjek bi rekao, znaš. To samo mi koji to naručimo i platiš, a platiš dostavu. Ja znači platim dostavu i lično odem po to. Ja platim njima da me zezaju. Jel' tako? Katastrofa. Ja ne mogu da gledam. Stvarno, kako su ih zaštitili. A joj, hajde da ne mogu sad ovi lančići. Kako ću ja sad ovo pokazivati? Gdje ćeš svaki sad lančić pokazivati? A vidi molim te kako ga fino spakovala. Vidi. Paketić. Hajde kad ih ja krenem pakovati za puta, ja ću to sve razložiti fino i to pa ću vam snimiti ovako. Da vidim sad šta imaju i ovi lančići. Ja ne znam ni ja kako izgledaju čovječe. Zaboravila sam, aha, ovo su naušnice. Samo čovjek, ovaj dakle, da vidim. Ovaj sam ulila, znaš koliko nadi. Što je tanko. Mislila sam da je ovo tebi. Vidi kako je slatko. Da sam dijete neko čovječe, kakvim se stvarno radim. Vidi, pravi ljetnik. Onako to ide. Ljubčasti. Samo ne znam ništa ljubčasto nije, zašto sam ja uzela. Ajde ide bio. To. Sad idem na DM. Uvijek sam voljela snimati ove hole, a sad mi jednom puta moram biti fina. Hole? Ja, hobole. Ne sjećam se kad strašno bila 5 kvadrata na pijaci. Ja se ne sjećam. Uvijek sjeo trešnje kao komšija. Ja kad sam gledala koliko trešnje, te stvari, ja sam šokirala. Jesi siguran da tebi nešto nije ispalo iz ovih paketa? Jer fali još jedan ovaj. Pa ovaj adapter. Ljudi moji, ovo je predbroj, moram vam reći zato što sam ja to tražila, Rejan, i ovdje nisam našla. Našla sam neke za djecu preko 4 godine, a Rejan neće htjeti onaj šlauf, a mislim da će mu mišići još uvijek biti veliki, mada ima ručke, on možda mu i moglo mišići. Trebalo mi je nešto što mu obuče, mirna sam, ja kupadne u baznici se neću gušiti. Ovaj, samo što nije skroz napuhan, malo sam čisto da imate predstavu, mogu se ovi prilagođavati. I probala sam udoban mu je, ne grebe ga, znaš, na golu kožu, tako da je predobar i sviđa mu se i knap mu je, tako da je ovo, eto, njemu je 2 godine, mada je on kod dijete malo je krupniji, tako da može ovo i za 4 godine, ja mislim. Sve u svemu, mislim da ovo će vam biti na poklonima, tako da pratite, nabijam sebi preglede. Sad ću vam brzinski pokazati u DM šta sam uzela, šta sam naručila i to. Većina ide za puta i eto tako da vidite šta mi to koristimo. Demove pelene već smo pola potrošili, pelene gačice, mada mislim da će se vratiti na Pampers. Ne znam zašto, ali samo Pampers, vjerujem, kad je Rejan u pitanju, kad je Hana u pitanju, samo Violet. Tako da, vidjet ćemo još za ove pelene, još im dajem šansu, sad zasad mi u maramice. Ovo je Violeta, 99% voda. Ja njima rijetko kad koristim maramice, ali kad idem na put volim da imam dosta maramica jer i za puta i meni za šminke i usput vam treba. Uglavnom uzela sam malo više ovih maramica. Podloge za presvlačenje, ove DM-ove najbolje su i ne morate poslije jednog puta, ne morate bacat. Više namjenske su, mada kažu da su jednokratne, ali ja ih više puta koristim jer ako presvučem bebu to je čisto jedino ako prođe nešto. Kao malo prije što mi je prošlo što je gospođica uradila, nije moguće da mala djevojčica uradi. 10 komada dođu, ovo mislim da je 6,5 maraka ovako. Uzela sam nam ove sa jabukom i sa mrkvom i rižom kao Ors 200, to je ukoliko bude neko od njih imao proljev ili povraćanje, neće ako Bog da. Ali za svaki slučaj volim da to imam, ovo je da se nadoknade elektrolit i dajem se u toku dana. Uzela sam 4 ova pa da imam to, mada ovdje gdje god idemo u blizini ima DM ili neka prodavnica ili apoteka, ali eto volim da imam to uz sebe, nekako sam ja mirnija, da mi je neko rekao da ću ove stvari kupovati svako za puta.
a ne gluposti neke. Tako se život lijepo promijeni. Uzela sam sebi ove blaznice, ove malo veće za skidanje šminke, imam micelarnu vodnju ponijeti, tako da su mi samo one trebale. Češelj za Hanu, Ermine. Sam ne znam zako su njeni nasad češelj. Njenu kosu. Za kutije za njene cucle. Jedna je ova siva, jedna je zelena, nije bilo rozi, pa sam uzela ovu kod je bitno. Flašica. Sve nade ulažem u ovu flašicu, znači ova flašica, bukvalno sve nade ulažem u nju, jer mi Rejan svaku progrize, svaku pojede i nadam se da ne prosipa se iz nje. Vidimo ovako i pije. Vidimo kako se to, karat neka slamka unutra, deblja, ali da se neće prosipati ovo, šta zna već. Vidjet ćemo, valjda neće progrist ovu plastiku. Jer mi crča od smijeha, samo ga ne vidite. Kupila sam nam ovo za... šta je? Hajde ostavi taj telefon u tišini, slušaj mene i odmara. Ovo je za led vrećice, ovo mi je najbolje bez onih plastičnih i silikonskih onih kalupa. Ovu vrećicu napunite kad iskoristi se, baci se, to je to. Sve mora otkuhati opet. Ovo za cuclu. Ovako da joj zakačimo cuclu kad smo negdje vani, kad joj ispadne iz usta da joj ostane tu, da ne moramo da peremo i to. Dugo sam ovo tražila zato što su uvijek bile muške neke boje pa sam čekala rozu djevojčicu. Nama četkice, ove četkice su najbolje i najmekše. Uzela sam sad malo luđe boje jer mi ne vidi, više mi je dosta one plave. To džakinja moja. Pa šta ću, u 30. sam, radim se drugim stvarima. I djetetu sam na čemu se ja radim? Da jedeš, ja. Onoj pici, šta ćemo praviti na bazenu. Ja našla sam neki Dobro, ne moraš objašnjavati sam. Neki recept, pa ja tu pričam, pusti me na miru. Recept sam našla, tako da ćemo praviti to na bazenu. Štapići za uši, njima da imam na bazenu, imam ovdje kuće, ali da one otpakovane ne nosim. Intradentalne četkice, moramo i to imati. Maskaru sam uzela ovu da probam L'Orealovu, nova neka došla, pa da vidimo kako to djeluje na moje ove trepavice kojih nemam. Tuš za oči, to je ono što ja koristim uvijek, i sjene koje sam potrošila. Sudokrem za Hanu i Rejana, to moram imati, to je meni spas, to je nešto najbolje što se, a ja volim, jel neka buljica, to je to. Šampon za kosu, ove još jedne tucetiće da imam u kući. Kupila sam i ovu flašicu koju on već, jednu ću mu, ovu ću mu sok, ovu ću mu vodu po noći nek ima tamo, dok mu ne izbacimo i po noći vodu što pije, ali sve u svemu, to je ona njegova flašica koju oduvijek koristi. Praško i zamjenski ovi, to je u autu da imam, evo ljubav, uzela sam to, ovo ćemo spakovati i neki maš u autu. Krema, obična krema za Rejana i za Hanu. Oh shit. Za dupe. Ulje, baby. Baby. Jeste. Kaladont. Aquafresh. Farbe za kosu, farbam kosu čitavu. Možda to bude u ovom klipu. I nokte sutra idem raditi. Misliš da stigneš to? Uglavnom, ja sam žena koja stiže sve. Da se ofarbam... Pa jesi po mojim ledima sve. Hajde ovo, hajde ovo. Živa istina. Ovu farbu sam davno koristila i ekstra mi je bila za kosu i za sebe, za monijaka, pa ćemo da probamo opet ovu, da vidimo kako će mi se odraziti na ovu moju i na ovaj moj divni, tamni izrastak. Deterđent za njihov veš, to ću odmah da upalim, nestalo mi. Sapun za ruke i prazne baterije. Ovaj sapun za ruke. To tamo stoji, ovo je za kuće. Ove tablete za WC šolju. Šampon i kupka za njih, tamo da ponesem, vjerovatno ćemo i mi ovu kupku koristiti, ova je baby najbolja. Kese za zamrzivač, za izbjeljivanje za store, a vam je prašak, ali već sam vam za njega pričala, tako da se ne ponavljam.
i hipov čaj za dojelje. Jedan za puta, jedan ovdje da pijem. I to bi bilo to. Najvratnije ću se u ovom klipu farbati i vidjet ćemo. Sve u svemu to je to, otprilike, jer se sam, jako mi je neprijatno dok si tu. Nećeš se farbati u ovom klipu, nego ćeš odjaviti video. To je to od ovog videa. Nadam se da vam se sviđaju stvari, obavezno nas zapratite na Instagramu, TikToku i YouTube, pretplatite se. Biće ti klipovi, biće neki pokloni od Temua, pratite, to će biti kroz ovu sedmicu najvjerovatnije. Ove stvari otprilike sve nosimo na put. Sad ja moram da završavam pakovanje. Spakovala sam većinu stvari, imamo novi način pakovanja i to ćemo vam pokazati. To je Erminizm i mislim da će nam sve stati u gepak. Ja se iskreno nadam jer ako nestane... Oni su ne izmislili. Ne, pa tebi je to palo na pamet. Mene ne bi za 3 života to palo na pamet. Ja bi gurala one svoje... One torbe, ne bi nikad stalo. 3 torbe sam prošli put za Rejana nosila. Sve u svemu to je to. Idemo da vidimo kako će biti ovaj okvir za sliku, kako će ispast. Jer smo za našu sliku koja je koštala 20 maraka, okvir bi koštao 200 maraka. Idemo da vidimo kako će to sve izgledat. Eto, nadam se da vam se sviđa video, malo drugačiji video, danas ne radimo ništa, samo sjedimo i to je to. Hvala vam što ste gledali, obavezno se pretplatite i vidimo se u narednom video klipu. Ćao!